Welcome to the Leading Sight News. Assam Sarkar pen kidukin lagarat atuma phan ka panong PPMYG ahemso kikim gerangji aphan nisir cap an seki pidar aphi lokhimi mystery certificate keron pona jamek pedopon Nifai kre truck vosi ka chiklo surhini rankor truck Sukhanjan Nepali bosti along PMYG scheme ahem kikim kerangji aphan pura sarkar pen kipi pon ahemso along non puthot kikim kerang kuposon se kikim nangjima lapen kapit tang nangjima puhai ho aphan nisir cap an Sukhanjan Nepali bosti along seke ki piaja mekedeng pon labangso seke judat pen aphi Nifai kre truck vosi ka chiklo arni ana bangke seke ki anun tang atuma phan lokhimi mystery certificate keron pona jaimekta pedopon berta kiri dunlong atengke asamang kang pita soalo atuma phanan si bangso along avarsai pi panong ponchot posi akya hai sar foding ingti bokajan lapen anparta Pedatin Foisi Consultancy Private Limited ahin pensi seke ki pi hai hui ta cherap dun lopota ke thi kidinga tumpen pharang ke thengno nang pachini dun lapen bangsa ja me kedeng pon ke Assam angkang pi along arta ningkan kresir ke pen ningkan plikep rapho tama phan an si avar sai pi ponchot puta than pachini pon lapen son thak seke ki pi ponji karbianglong adang adim do olang puta nang pachini dun thu Sapapani Pen Francisco Nangelo Alberta, The Leading Sight News. अच्छा सारा पहले मैं आपको नमस्कार दे दिया और हम लोग का जो चैनल का तरफ से आपको स्वागत कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मैं आपका नाम और जो प्रोग्राम जो चल रहा है ये कब से चल रहा है और किस लिए चल रहा है ये थोड़ा बताइए। ये प्रोग्राम आरपीएल कैंप मोड होता है और ये सरकारी आवास योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना सरकारी घर जो मिलता है वो वैसे लाभुक जो नहीं बना पाते हैं असक्षम हैं जो जिनको पैसा मिला और वो घर बनाने में सक्षम हो गए कि अपने पैसे से नहीं कर पा रहे हैं सरकार के द्वारा वो दिया गया पैसे से तो उसके एवज में हम लोग का एक स्कीम रहता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ही तो स्टेट गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल पे प्रखंड लेवल के स्तर पर से ये लक्ष्मी मिस्त्री का चयन होता है और इसमें 9 दिन का ट्रेनिंग होता है 9 दिन के दरमियान उनके घर में निर्माण कार्य जो भी उनके पास निर्माण कार्य चल रहे हैं अथवा नहीं चल रहे तो उनको हम लोग पुनः ये निर्माण कार्य चलवा करके काम को पूर्ण करवाते हैं जिससे उनका घर फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। कब से शुरू? ये 21 मार्च से शुरू हुआ था और 31 मार्च को कितना दिन? 9 दिन का ट्रेनिंग होता है। 31 मार्च को हम लोग समापन किए थे इसका। अभी अंतिम दिन है मतलब? जी आज जो उसके बाद एग्जामिनेशन होता है जो सेंट्रल की टीम आकर के एग्ज़ाम लेती है उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद जो कैंडिडेट पास होते हैं उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इनको स्टाइपेंड भी मिलता है प्रखंड स्तर पे ब्लॉक से। अच्छा ये एक जगह का नाम क्या है कुछ? ये सुखंजन नेपाली बस्ती जी कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट बोकाजन ब्लॉक। ठीक है labangso scheme ke bangla central government pen ka panong kon awas योजना ko hedi PMYG labangso hemalong ke tangte heman ke patang ji pon phat la solong Lakshmi Mystery po si scheme nai klang do labangso scheme ke sopin so tumhan kale sol do mansi penong pon lo sarkar ahin pen asila non ke dam tang RPL bang paklem pon lo sol tumhan ni certificate 9 days and training paklem pon lo asala hai tumhan training paklem det pen non alang le tumhan tools kit la pen chenglok certificate sitame pipon long lo pen ako alang tumhan la training ki klem do na along an ni kon ma ke alang tumhan la sab sitame alang tumhan pipon uji sarkar pen ka panong pon do pen non amat ke ladak bukajan block along bukajan block andar sinon klem pon bom lo non ladak bang ke la Nepali bosti Sukhanjana dung amat lo pen ki dam tang la so chorong sitame din tum besni klem pon long tang lo pen certificate sitame pipon long lo pen par sitame state team tum pen sitame dang sarwi bang ikat lo pen state la pen district team tum la pen so long dak bukajan team bukajan block along pen video pen chenglok engineer la pen gram sewok silka tumas tame la bang sut chirap chitu pen chun pon lo la pen ki henda ki kim pon tang ki complete dolo la pen first tame la bang alang litum
ke ma tha pon la bang so ke claim pon dak bukajan block anchot kali la overall assam masi claim pon po la solong penot bukajan la angkang stame bukajan block pen chenglo non nili block stame dampon lo la pen akol la assam angkang pistame gulaghar long stame la pen pasta kapre district long stame la bang so abar sai claim pon lo la pen state government stame nang support dun lo la pen hala lang stame ning charong pik lo la pen si good news bang ke la lo non hejong minister ke long dun akhai utul boras stame alang li mithang a facebook page la pen tweet long stame pipon lo la pen recently tu mi hejong lituma man kido ke hai dr himanto biswa sharma assam chief minister stame ame thang a facebook page long stame tweet pon lo pipon lo Toro parte na de pan labang so akam asai rakna tum ke deng pon ke ostame si nal pan nang de chuneri banal pan kar ji thui bang kala lo lage kapre khai pan dat ma manate karbi tum ta ba kapre khai tum ta so ajai meg long ba so sai long na chuklam long lo ta la bang ke isia khai pan ke panong vet la pugali det athe central government pen matidi na sila bang ke swarlo tum ana phan si ke panong pinak lokot la swarlo tum phana bang ke taladak nepali bengali bihari pustame karbi pustame kapre ka khai sitame la swarlo tum phan ana bang ke la to so asai bang claim dun long po la pen rpl bu bang ke 9 days claim long po la pen si bang ke st pudo hala bang ke 53 days ansi training ki pon po la so long la training along bang ke alang dum phan la hem ki ma puthak ku pi ko son si claim nai ma 7 nos pen cheng lok ason kapre la ke claim nai la hem ki kim la foundation pen hedi rod ke bank pen cheng lok ita ko son si jorai nai ma la pen ko hala plaster ko son si claim nai ma la pen flooring ko son si claim nai ma la hai puthak si training long bang than pon pe mi lo 7 nos dolo hedi so 7 nos long bang ke la ke cheng si bang ke layout ko la son dolo la pen manual concreting la pen ko ips flooring la son si setting ko son si selam nai ma la hem ki kim ki cheng pen cheng lo ko ting ki di pajut ko completely hedi la so la so long si mane than pachini pon lo la so training pi pon po la pen la haya arlo pi masa arlo pi mar tum phan bang ki wang jilang alo la lang li tum phan state government pen state team tum sitame along pre ka hem kim long sitame la Lakshmi Mystery a training ki pidun tang atuman la pen certificate ki long tang atum hanan bang ke engage ponai pusi state team du bestame than pachini kang lo non henjong ke dam tang arni ni phai kri hini arni asa nal pa selam nang ar triglang arta bang on a por on arta pen si la claim dun long lo ba ola bang so arta bang ke la lo ke cheng si bang ke 18 plus